Wa tele upui manu ai titi mala le tu singa le tua nei foi so fou le aso tofi le nei e le soifua le pa i o le tātou tino. Ai o teimi masani o tātou telefou me Samoa. O le aso kofo le vea so nei na te tala alo ina ai le polo kalame e whaata ue na i le whaalapo pitonga le sanko. O lo lanto una ia lo polo kalame so tau au mamalo au whaatasi ma le Unia Europa. Ma lanto tape nei nai se polo kalame i te tonu le se fulma leo no aso e amata mai le aso kofo le vea so nei. O a wha au tu wina, o le tau fia loa sauanga e whaasanga i te maitai ma teine. E tolu whaalapo pitonga au tu te telo lo i Samoa lo o ngā lulu e whaatasi ma le sanko, e au fia le fono au au te maitai, o le whaata au leo la, ma le whaalapo pitonga sulfa inga, le to manga mo e poponga tia. O le saunoanga au tu na te tala alo ia le fionga le te maitai pānemia, fia me Naomi mata afa, le na ia toi whaamanino e lana fōla sanga. Le aunga au tu o le polo kalame le nei, wa maua le avanoe au fia i Samoa i nisi o polo kalame lau tele, e tau fia i sa wanga i te maita i matene i tu tono li tu langi le neo le Pasifika, whaapea whafo atu i si vaenga le langi. Mo le sila fia le whaalapo pitonga le sanko, le whaalapo pitonga le ua ngafa ma le wha maa popuino so sa yete lau tele, ma whaalapo pitonga tu ma oti, mai ta wala tu waife so swani mata upu whaapea nei, o loo haa fia i de soi fuanga lau tele. O se whaalapo pitonga fo i walolan tau tua i Samoa, ma ua wha mawina fo i le te leo no na sao i mata upu le soi fuanga lau tele, e sio mangai tu tonu ainga manu. O nisi o ngā luenga o loo whaatino i nele sanko, e au fiele ngā lulu e le wha maalo sia le ngā whatio le au au nanga mawhiso o ta inga, ma i lantou o loo whaatino i le au au nanga. Whaate sei ma le wha maalo sia o whiso o ta inga le vāo vaenga e whautua, e le una ina leo porkalame i mautu ma whaiwhai pēr. Wa tua lalo le fionga le te maitai pāle mia i le antunu. E na ia maa malama o sa wanga e whaasanga i te maitai matene, e ma whai lava o na tau fia. Whaatasi iai male iai o nanga whaapitoa mō tangata o sa wahina, e na ia whaavai le lofa, whetau siai, whaaloalo, o le whaai tu au, saunga le mu manmalu pui puia. Ia whaifoi maso o upo e a wala tuai swinga ma whaalawi loa whaifoi pēr, e swia le muai la ngona mamanatu i nei mata aupo. Whaatasi ai, ia tātou malamalama ia tātou wā mio matanga, e na ia aua ne a vea ma awa lai whaatupula ia aisa wanga, ma le whaai longa tangata. O le asonga fuele amatanga o le vai aso nei, na amata whaita wina mai ia aso e se fulma leono, le wata awa le 16 Days of Healing, po le Orange Samoa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio, wa wha maa vai atu nei malon to finga sa ave o i o se komsina o le ofiso whainga palota, ma ua tō fia nei e avea masui perestendo le whaam sinongo whanua maswafa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio, o i o se loia ma o se tusitana fo i maili tele o tausanga, sanga lua i le ofiso whainga palota tala maili tausanga lua fesifum le tonu. Ai o le lua fesifum le ono na tō fia i loe avea makomsina o le ofiso whainga palota, e o mai i le whaai unga o whainga palota la i te tu malo e ono, le na whatoa mai atu i le whaai unga le vai aso. O le whiriwhiri ai o whai malo matu mua le superestendo le whaam sinongo whanua maswafa, na whaamaunia mai e le fionga vui Clarence Nelson, i le autusitala i le asoana nafi. Wa matai tuina ne sa mua tangata whai malanga e ofi mai le atunu, tangata whai malanga e so ta i atunu una malanga mai ai e pe Australia, e so ra elum Hong Kong, lea ua tu vai ane i aisia mo le wha mai fau leo le COVID o le Omicron. O isia tunu e pi Afrika i saute, pele se uma, Sia Mani, Botswana, Peretania ma Malawi, o le amatua tapu e sa moa i lato uma e malanga mai ai. O na ua malosi le sosolo ai o le wha mai. O fautuanga mo fe malanga inga, wa avene i ele wha mamafa mo so o se isi lava e toe malanga mai sa moa, e whaafso ta iane le matanga ruenga le wā i whafo, po le teite i fono o le komiti o wha lave lave whaafo sei, po se ofisa i Samoa ia tunu i whafo. Pe on sila fia, wa mata lia e popole ngā tunu o le lanulangi o na o le vave solo le wha mai fau, le ua o ane foi au se tā lia o lo ua te tala i whai ngā malanga ma Samoa,
Peitai o ilanto ia waripotia wa mauele wha mai Australia, o ilanto wa mae a whaia tui pui pui e tai lua. Peitai o lo mata i tuina fo il soifua malolo ina ia atu Pe manta e au ngā ia ile malo si angole tui o le COVID o lo wha o ngā ina nei. Pe ole ato e sa i lia fo i se isi vai la au wha apitoa, e mawhai o na ia tineia. Pe on sila fia o le ua a manta tala no tango fe malanga inga i vāo atu e au fia i Samoa nga i New Zealand Australia mawhiti. Peitai e ono toi wha whainga tā foi, e le sia mawhau le COVID-19 furuiva lea na a manta pepesi mai Afrika. O le fato a mata le whaata waina o le whaita wino aso se fulma leono, o le una ia por kala me tu i TTI pe tafi e se aisa wanga e whaasanga i tina mata maitai. Ai alia e mai ai se isi whaalave matu ia le nei vaiaso. Le e whaaona mōli ai mōli anga le whasio tangata wha moina, mōni tangata sto lua, se ta mata le vau me le afio anga vailoa whaleata, ele umai o le soifua o lona lava to lua, ai ua tolu i le whamasina ua ia tau avinai se pepe fou. Whaamaunia mai le sui komsino leo au apa au Filipo longo i tino, mō le temi nei o lo mōli e le whasio tangata wha moina. O le vai aso nei na longo i nai lo fisa o leo i lea whaalave, i se vewe singa i le vāo lea lava u ngā lee, ma whaai ua i le whao ngā ina i lea ta mao se ta mai nei fisa i tu lou le whaafonga lea tunu, ma whao o i le maliu i le tina. O le tūlai mai ai o le whaalave matau tia le nei, o se whaanoanoanga tele le whionga le sui komsina o leo, ono o le tuputonu i te tono le whaita wina o aso i se funma leono, o le tite e atua i sa wanga i tina mata mai tai. Sau noa o apa au, o le ava malosi ma fuala au whaasaina, o lo numeratasi i sa wanga whaasanga i tina mata mai tai. O tala ia mai Samoa mo le nei fo i tai au, au seisio na whao poponga, whaafonga le tulae se funma le luai le au auli.